जुना रमेश महर्जन जी चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 पिलासे टोले जन्मजुख जीको चाहिँ व्यवसाय रूपमा जी चाहिँ टिसाई व्यवसाय नाच्नु का जी विभिन्न त्यो व्यावसायिक संस्था चाहिँ आबद्ध दु जस्तै आठो नेपाल सुनचारी रत्न आवासन महासंघ न जी नाय रूपमा आचो नाच्नु दु नेपाल श्रीलंका चेम्बर अफ कमर्स न जके आयो नाय रूपमा जी चुनाच्नु दु त्यस्तो विभिन्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एक्जिक्युटिभ बोर्ड दु विशेष न जीव लजगा दियो तिसाई व्यवसाय खसुबादु तो नुड 1140 छिन्सौ पिगु समारोह राष्ट्रिय समारोह समिति या नयाँ दिल अके लागि चाहिँ विशेष ना जी समिति चौ पासपिन्ता आभार बिएमा वेकअप गु विश्वास ना थरो टरंगु जिम्मेवारी बिया दिल र वेकअप विश्वास ना दिल अके लागि चाहिँ एकै कुसुबा देश ना चुनाव तो विशेष ना छु नेपाल सम्बत चिसा नुद सचिव छिन्सौ पिउ 1140 वो विषयले कया ठो नेपाल सम्बत आदि चाहिँ विशेष न तस्का तजिक छिउ चाहिँ गु 9 वर्षीय दिने लस्ताले चिसा चाहिँ नुद समारोह एना या छौ जुल वो विषयले अपना चिसा चाहिँ थौ गु सम्पदा नेपाली यो मौलिकता नेपाल सम्बत गु राष्ट्रिय सम्बत ख ओके त कुन छनुजको अपो चिसा चासु बिया यही रका विषयले चाहिँ यो कुसु न गुनासो त न खण्डु ओके तर चिसा चाहिँ वास्तव चाहिँ खनदेक नुद न्याकी उजल तर दुनिया गु यसमा वो एउटको मिडियामा वसी प्रचारमा जोसी कार्यक्रम तला जो आया छौ या दु तर एना सा चिसा चाहिँ तो नुद 1140 त उखने दिने छनुजको महसी चाहिँ चिसा चाहिँ तके त विस्तार रूपमा तो नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत का घोषणा यारुका गु चिसा चाहिँ कार्यान्वयन पछि इनको बाँकी दु विषयले न चिसा चाहिँ ज्याजो चाहिँ ढाका इङ्गमा हो खण्डु ठुकैना गु चाहिँ आठो ठुसियो चाहिँ नुद 1140 या राष्ट्रिय समारोह समिति गठन जुल अके चाहिँ वेकअप प्रक्रिया गु चाहिँ नयाँ न ल्याए दिल ठुसी चाहिँ उखन तो राष्ट्रिय समारोह समिति या पहिलो बैठक आठो नुद समारोह समिति 1140 या त चाहिँ चिसा चाहिँ उखन दिने तजिक न न्युजुल त्यस्तो आठो गु नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत ढगा चाहिँ घोषणा जी ढुङ्गो अवस्था दु तर ठके चाहिँ चिसा चाहिँ दिल्ली उको छेलियो चाहिँ चिसा याना वया चौमरु जुल जा राष्ट्रिय सम्बन्ध ढगा घोषणा जियो ठके त चाहिँ प्रक्रिया रूपमा दैनिक रूपमा छेलो किस्म न चाहिँ चिसा चाहिँ तो फुकेस्त न कन्भेन्स याव लागि चाहिँ उखनी समारोह समिति चाहिँ छौ राष्ट्रिय भेला याव कार्यक्रम न निर्णय जुदु अगे चाहिँ वो राष्ट्रिय भेला चाहिँ थजो किस्म चाहिँ थजो किस्म चिसा चाहिँ गुल्ना आछु बागदनोपट्टि ठो चाहिँ नि छेलु किस्म राष्ट्रिय सम्बद्ध चिसा चाहिँ छेलायङको प्रक्रिया न्यङको लागि चाहिँ दे न्यङ चौपी चाहिँ छौ समुदायको मको फुक्क समुदाय पिन अघि पि विज्ञत पि सदा दिया चाहिँ गो किस्म चाहिँ तो छिए सम्पदा छियो नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत गु सम्पदा त गु किस्म तो चाहिँ 1140 वर्ष न्य चाहिँ तो शङ्खदर शाखा छि राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर शाखा जुन ऋण मोचनेना राघव देवराजी त गु रिक्वेस्ट ना चाहिँ तो छौ चाहिँ तो सम्बति त चाहिँ वेकअप चाहिँ नेपाली सम्बत किस्म चाहिँ छेलियोको लागि चाहिँ गु इना दिल ओके गु राघव देव राजा चाहिँ गु तो सम्बति त चाहिँ नेपाल सम्बत ढगा थौ नामेन मतसी छि राष्ट्रिय विभूति संगठन शाखा जुन न थौ नाम सम्बत मछसी देय नाम नेपाल सम्बत ढगा चाहिँ गु घोषणा ना दियो छिके दस्तावेज न दु थोरो ठो दस्तावेज दु जो नेपाली सम्पदा नेपाली मात्र चाहिँ छिउ चाहिँ चा चाहिँ जन्म जो चाहिँ ठो नेपाल सम्बत त चाहिँ चिसा राष्ट्रिय सम्बत रूपमा छेलेमा र ठके चाहिँ चिसा अझ फुक्क विज्ञता विज्ञापन सल्लाह जना चाहिँ चिसा चाहिँ थो दैनिक छेलो किस्म चाहिँ प्रक्रिया न्यनिङ त वेकअप सल्लाह सुझाव कया चाहिँ न्याउने त चाहिँ चिसा
ठुसी दक्ले चिसा चाहिँ तरौँ छौ राष्ट्रिय भेलाइना अके फुक्के सिउना सहमति क्या चाहिँ यहाँ आउनु किस्म चाहिँ भेलाया कार्यक्रम याद हुँदो विशिष्ट नुद मुनाहरूका चाहिँ ठुकै आछियो विशेषना चाहिँ त्यो गु नेपाल सम्बत घोषणा जुल ऊ घोषणा जु टाइमे छौ नेपाल मण्डल लगा छौजग ठ्याडो अवस्था जुल तर विभिन्न राजनीतिक एकीकरण विभिन्न चरण यो राजनीति यो परिवर्तन ऐना चाहिँ ठुकै त भरिचा चाहिँ अतिक्रमण जो नदु या भरिचा ठुकै त चाहिँ गु रूपमा चाहिँ थोयो राष्ट्रिय सम्बत यो रूपमा चाहिँ गु किस्म ठुकै त मान्यता दु ठुकै यो चाहिँ गहिराई दु ठुकै यो चाहिँ छिउ नेपालमा चाहिँ छौ सपुडु झिथा थवे देशे जन्मे जो नेपाल सम्बन्धी त चाहिँ ऊ सम्बन्धी त चाहिँ झिसा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ छलफल हेर्न त्यो इतिहासविद जुल ठु सम्बन्धी क्षेत्र अध्ययन गापी वकपिन त चाहिँ फुक्क चाहिँ वकपिन त सकेस्तना सता छौ मुना चाहिँ झिसा चाहिँ त्यो सकेस्ता वकपिन सता चाहिँ छौ झिसा कार्यक्रम न यापट्टि गोसा गया छन् त्यो झिसा चाहिँ गु नेपाल सम्बत नुड सचिव पिर 1140 यो लस्ता चाहिँ झिसा विभिन्न छियो नेपामी त आर्थिक समृद्धि जिउन झिसा कार्यक्रम त न्यन हे तेनौदो ओके विशेष नाजी सकेस्तान सहभागी जुयादी त विशेष अनुरोधना सल्लाह विपिन्छ सल्लाह ब्यादिया सात विपिन्छ सात ब्यादिया थो छिपी नेपामी त आर्थिक समृद्धि जिउ गु नोडै लस्ता छिसा हेउ कार्यक्रम सिक्पे सकेस्तान बोटिकया सहयोग नादी दिउन तस्क जी चाहिँ आशय नाचुना नुद नेपाल सम्बत नुद छिन्छसौ पिर 1140 यो डु लस्ता छि सकल नेपामी पिन्त छियो नेपालले चाहिँ फुक्क थो नु वर्ष निसे चाहिँ फुक्क नेपालले सुख शान्ति अमन चैन देमा सक्क फुक्क नेपामी त सुख जीमा फुक्क नेपामी त सब नेपामी त समृद्ध जीमा वो तो छियो समृद्ध जीमा लिसे जी समृद्ध जीमा विशेषना ठो नोडै लस्ता चाहिँ जी ठो भिन्तुना देसाया चुना